Hello muntina namite hozo si lemna kahin nei kiron chule tu ni khol hamun ni sim som langa sang ni le som ni langa din jong Thusoh Chom2 ho kuki time sa kun phun do na anei kitawiti Jani chun New Delhi Mizoram Chief Minister Lalduoman Prime Minister Narendra Modi anaki mupin Myanmar gamsunga boizia Mizoram galjam honglut atam danle Mizoram abui pidan ho thu anasi khomlani nahi Heti khachu Lalduoma hin nipa masanga chu Mizoram hungaljam mi sang som livel aung muve atin Mizoram me pi hon ahungaljam ho khantum neilowa ki thu pin abol divin anase jinahi Lalduoma thu pun jong anein Myanmar akipat hungaljam Mizoram sunga danto ki tulwa thilbol ho Myanmar government in api identity card ho kila api ding anati hi Chule Mizoram Home Department ke sabda ngain jong Mizoram sunga danto ki tulwa thilsu apun be etia lungnu monathu anase hin Hiji thilsu ho chu 50% var Mizoram pama ki pat hungpem lu state dang le gamdang hoa kun ngan ahi vetia anase hi Thusoh Chom2 ma ki se achun Jani akimu to nawachun Lalduoman Mizoram sunga project dang chila hole aki chai ho thu jong Prime Minister pa an het sa ya kiti nahi Lalduoma in Thenjor PCT project Aizor le Asil Chief District sunga Thenjor ke ka National Highway simphating thule sum 9.265 crore luda Aizola ki simjing lai Indra Dhanush Gas Grill Limited IGGL pipe gas project thu jong anase jetin Thusoh chun asijinahi Mizoram Chief Minister in Bairabia pat Sairang Railway line le Sairang Railway Station thinsu na neidinga Prime Minister Modi jong anatimi akitin Modi in jong aga na thei pena thinsu na bolding ananupi akitin hi Mizoram Chief Minister Lalduoma in Thursday ni chun thupun ananejin Myanmar akipat hungaljam Mizoram sunga danto ki tolo thilbol ho Myanmar government in anapi identity kan ho kila api ding a hitin avelin anasei kirinahi Manipur Governor Ajay Kumar Bala in Jani chun Raj Bhavan Conference Hura State Sung Munchum Suma Husa internally displaced persons IDPs ho relief camp and rehabilitation effort to kisayin high level review meeting khat anamakai jinahi meeting a chun Chief Secretary in Fawis DC le senior officer Chom2 hon jong panan lawin tu pena IDP ho din mun le state government in ama ho dinga pan la na Chom2 anei ho ta lang na jong anei winahi Jani ki ho na asai thu pi penu khat chu a hi le IDP ho porter hin Hiji porter hi data management le service delivery ahoi jo chena dinga ki bol hi porter akuna relief thil ho streamline ki bol dan resource ho akeman na khule na ding galjam ho milip jan he theina ding le transparency na dinga hiji porter ki mancha dan officer hon governor pa chu hoita in briefing abolovina hi government department hon kelungtu ta na atova IDP ho hinga welfare scheme ho phatecha a hiding bong ta hlun sa hi theina dingin governor in officer ho athumamina hi Humanitarian Aid International HAI People Resource Development Association PRDA Manipur le Start Network ki thu khomin Jani chun Kangpopi district sunga tuilinin anasu kha hasana tu in zakhat le som gup langa ho ki thu pinain thil chum an hom do winahi Hiji to gun chun Manipur flood response humanitarian assistance and disaster resilient program noiza anaki gonga hin an changle thil poi mo dang ho anaki hom do hi Kangpopia thil hopto na ani masangwa chu HAI le ai ki thu khom pi hon Senapati district a in zakhat le som sagi ho jong ki thu pina anabol wa hi Officer ho Seidanin masangje ma tuili da chun Kangpopi district sunga assembly constituency thumsung hoita asukhain mi sang khat langin ainu anadal howin ne le cha le nitin ki mancha na ding thilpoi mo ho kilhing zo loin anu movie akiti na hi Jani thil hop don a chun anchang dar thau chini alu Lothul chi a tui thokang lo sabon toothpaste toothbrush le apoi mo thil dang anhop piu winahi HAI le Humanitarian Aid International HAI People Resource Development Association PRDA Manipur le Start Network in aban jama thilpoi mo hop do nakin Saitu le Cycle Assembly Constituency sunga ki gong dinga hi tin jong aphong do winahi
Indian Film Festival of Melbourne Best Actor Mer P Thina Dinga Indian Actor Min Thang Chom2 Kilhan Don Lain Manipuri Film Bunga Lirula Napong Gugun Kip Gyanjong Anamin Chong in a he Head Dikhat Chu Gugun Kip Gyante he Ain Kuwa Gal Masanga Chu Infar Kanan Venga Anachenga Hiwin Gal Kipat Chu Kampo Pilanga Anagal Jamo he Chule a film he Gal Kipat Masanga shooting Anaki Bola Hitai Aflim Mahi Gugun Kip Gen le Manipuri film actress Minthang Bala Hijamsu Litrula Kichim Nanahi Aflim to sim hi Athang Pia Bung Tichu Gugun Kip Gen le Aloy Khat Bung Pin Napa Zui Kumar Hola Akalso Nau to Simahi Sumlo Nading Holna Bung Pa Zui Kumal Su More Langa Anachin Hichizo Watsun Amahi Azira Chato Kehomat Talova Anomahi Zui Kumal Athia Hitaitia Thukithang Ahung Umpara Bungin Aloy Khat Akipuya Thuchin Hedodinga Apalim Khat Akichoy Hasana Chum Thupuma Thuchin Hedodinga Anakal Suna Tusimahi Actor Dangdang Gugun Kip Gyanto Nominia Kilheng Dole Film Hodge Ahile Abhishek Bachchan I Want to Talk Adar Gaurav Super Boys of Malegaon Isan Khatter Homebound Junaid Khan Maharajas le Manot Bajpayee The Faber Ahi Bung Film Hi Sangni le Somnelia Anaki release Ahin Lakshmi Priya Devi Direction Abola Farhan Akhtar Vikesh Bhutani Alan MCLX Ritesh Sidwani le Sujat Saudagarin Ana Produce Ahi Bung Hi Sangni le Somnelia Toronto International Film Festival Anaki Screen Masapenahi Center Board of Film Certification in Sangni le Somnilanga U Certificate Anapiahi Hichizo Watson Vanuya Film Festival Chom2 International South Asia Film Festival Sangni le Somnirli Canada Warsaw International Film Festival Sangni le Somnirli 48 Mostra International de Cinema Sao Paulo International Film Festival Sangni le Somnirli Mummy Mumbai Film Festival Sangni le Somnirli Adelaide Film Festival Sangni le Somnirli Tallinn Black Night Festival Sangni le Somnirli 25 San Diego Asian Film Festival Sangni le Somnirli 55 International Film Festival of India 2nd Ekhoigi Infar International Film Festival Both International Film Festival Sangni le Somnilenga Marmo International Film Festival Goris Gem Sangni le Somnilenga 17 Habitat Film Festival le 8 Malaysia International Film Festival Hawazong Anaki Screen Hitai Hichi Film Hi 17 Asian Pacific Screen Award Sangni le Somnirli Australia Best Youth Film Award le International South Asia Film Festival Sangni le Somnirli Canada Best Debut Director of Indian Feature Film Award Zong Anaki Sana Hitai Lamka tu kumsung January akipet July nisim somchana Thokang pezia na nahung pingdo dengue case ku mudo ahitan kumdang to ten thomcha bangjong le tu laita gu ahaju ji hin mi pilanga ku na dengue akun ki ven nadia poimo ho azui lo lew dengue case ki belap jing theiding din munin aumina hi malaria department akipet thu ki zadanin January akipet July nisim som sangni le som nilanga chana Lamka vector borne disease dengue na nave mi ku apatan Hichila achu July lasunga case khat mudo ahidan officer tu susun atalangina hi Lamka case ku pumin Manipur pumpia July nisim som sangni le som nilanga chani dengue case som gi le ni alhingtan infawisa dengue case ke hedo atam penin case som thumle gum aphazovin abana infawis district a case som Churachandpur district a case ku Bishnupur district a gate Thoubal district a gate Chandi district a khat Tingnopal district a khat Senapati district a khat Tamenglong district a khat Kakchin district a thum Akul district a lile Kamjong district a khat ahi Ningkum chun Manipula dengue case sangni le somnir ni aphazovin mi ngain thina change anatuina hi tu kuma infawisa mi kharin thina atuina hi district malaria department in asaina chu income la lungdo lova tuila hoa dengue na napu thokang en atui atha tingle hi chi ho akuna chu dengue pu thoka hung ping do zia hi akye mangtalo gari tayar sunga tui ki veiden ho bel e aku ho bana khonnew ne ho tui akye koiden ho akuna jong dengue na napu thoka hung ping do ahi dan asai zovina hi hiji ahi income vel la ho su thingjing ding chule dengue na nahi jandam the hi jong le
TP theina na khat a hi zia mi pi ho ki ven thim ding hi apoi mo pen a hi dan district malaria department in mi pi tip na anezine hi jani su na chun Infaris district Kundrakpom assembly constituency sunga meithete chen na chanung khomi low bola chi hon ama ho low ball pe na meithel ahung ki kami ana tiwin hichithu chu social media le thusu phemin anata langovina hi low ball dinga anakal sung meilhei nu mei kharin thusu mi ho koma asaina chun ama ho nu mei mi ge le pasal ni jingka pungsom la low muna low na ato perova meither ahung gi ngetin anasaina hi agin jam low phana anato aban jamule meithal somve lang hung ki kapkin aza pharova low komla IRB duty honjong ipiati seithe a hepoi ati pg over amho chun low munchu adala o hi tin thusu mi ho koma chun anasei nahi alangkhara Manipur police in hijithu to ke se achun nila alang nidan khat vel chun thusu bolovin social media chanung vel la low ball mi hon na ato perwa meithal ahung ki kami ti thu akemun in la yang popi police station le sagol mang police station in hijita bang thil su chu ima aum poitin hilchit na abolovi tin tu su achun asayuwina hi hijikiu chu hilova alang sunga for maha regiment honjong hijita bang thil su chu aum poitin su thing na abolovi tin police tu su chun asijina hi thu chin het be na ding togun jing a hin mi pi in thulam leng ho mo ta san lo ri a hi tin jong police in nge na abolina hi Manipur police in thusu abol zowa meithal ki kap thu ima ompoi ati zowa chun meilhe ki LAHKHOM na kokomi farmer wing hon demna aneyovin low bor mi ho akya kap kha ting lebo meithar akya ka mi ti phachin na the hamtin anaseyovin hi koki cha te ki comment na lampi sun kangoi le lam ka lampi ki simjing ahung ki chailam amano to kilhanin meilhe le milong hon na sata in ki thu khomin Deimon le lampi ki simjing lai nga sa hi na ding le thupun tatlamadin ahin nei jingun hitol hon chun Manipura milong ki LAHKHOM na youth organization ki ti MNYO hon demna thupun ahin nei kirun e ho thilbol na to dem dingun sena ki LAHKHOM na ki sim apun bebe abang jingina hi chuchi ki LAHKHOM na thupunin asaina achun hichi tiger le German lampi ki sim achil ha jing na sata apat sa lo naw thupun ahin neun asaina wachun hichi lampi min ki put sa te ni hi ko ki thing noi ho min a hin ki pom thei lo ding a hi government of India le akisei pi thu nei hon hichi lampi ki min sa na hi phatia velvet na anei diu win jong nge na aneun ko prumon le loktak project thinglang le phachom chin gamsunga ko ki le milong ho ka gamthu jia ki din te na jong anom jing a hitai Manipur government in phade cha khulchil na achil ha apilo jiun ko ki thal choi ho thaling sen in awa le jingun hichi gamsunga khusa milong ho apha chen ti za na alut sa jingin ko ki ho thalhin na gamsunga thunei vai hom honjong gam ki boina hi han ipithu boina hi jong le ko ki ho deisa le am ho lung hol nan thutan na anei jingun hichi hi milong ho thanei na ki sunim pi a hi lo le ki musi na khat jong a hi MNYO hi milong tribe chum modbung thanglama pat kangui district leimanai tingpuya khusa sadu kabui le loktak project house leimata le loktak project area chan le lamka district hop sunga liangmei rongmei paumei mau kharam aimol chiru kom inpui koiring le chothe tribe apua pa khanga kun agam sungu hin ki ven tup jing ho josi kipun khom na hiati MNYO in asai ki nawachun Manipur ahi lo le milongam sunga lampi ki sim hi ki zada hipun hinla lampi ki sim ki minsa na pa zo ki douda la hi aji chu hi chi ki minsa na hin gam thu zia ki bautam na jing le nam ka ki boina le thilso de lo ahin su sa ki the ahin chule hi chi hi boina hung kun do na jong hi the a hi zin government of India le akisei pi mo puna nei hon lampi ki sim jing na mun le gam hi phata su chit na ahi lo le boin ho su fal ahi ka din phat tip lovin vo hai ahi lo le phachom khara din to kha levin koyu hanti nge na jong ane one hi alang khat in thu su na sei be kin na chun MNYO ki LAHKHOM nan tu tha SO ho kem chun ding chung changa milong ho le ku ki ho chen hal na mun la kem koi ding ki ti jong ado dal naw thu su ahin nei ki tu na hi milong ho le ku ki ho chen hal na mun ho kem sa ding ki ti jong hi nam te ni ka ki boina le cham na su boina khara hung pong thei a hi jin
SO kem hi kuki ho bo na gamsunga koi han ati hitol hon chun kiloi khom nan Government of India Ministry of Home Affairs hinga SO kem hi kuki ho na bo gamsunga koi han lang milong gamsung le milong to kinai namun gamsunga kem koi ding kiti ho chun do hi han chule national le state highway to kinai namun le national project a hi lo le railway line kinai namun ho azong ki koi da han chule gamsunga za zo si chamtela akhusa khom na thei tiu gel kho na zalin Ministry of Home Affairs in SO ho kem zat velvet na zong ne han tin MNYO ho kiloi khom na thusu chun asei na hi Tangkhur Naga long keti milong kiloi khom na hon delimitation to kimarin Manipur Governor Ajay Kumar Bala anake mu piun nge na lekha zong anapiu na hi kiloi khom nan asei na wachun Manipura MLA somgo umla tribal ho dia sit som thum langa sa ding to kisein delimitation chile hantin governor hi nga nge na anneyu na hi asei na wachun thinglangam len zo mi pi thalheng somni awai hormone phaicham gam hum neuzo mi somli langin vai a homovi hiji chun phata in demography le topography dungzuin delimitation chile han lang tribal ho din athom penin legislature som thum langa be koi hi han hi hola achun milong ho gam sunga somni le ni le kuki ho din som la thumin khan sa hian tin anasayun chule Indo Myanmar border fencing khana to kise asei na wachun hichimala na hi Manipula gamwai pohon dan lemol anatu cha zo lo jiwa meini simthum sangni le somne thum buina anasu to kimana fencing kha na hi chilhadanin akilangin hizong le milong ho chen na gam sunga awang mihim ngai lu na le khosa na zalin fencing na to na wang chilhada han tin chong thusu ana bolo na hi Achi sani khwa Nagaland le Myanmar border la United Liberation Front of Assam Independent Alpha I ho busa na drone attack ki bol na to kiseya Indian Army ho ngo na kini Indian Army hon head phalu dano thusu anabol zo nungun Revolutionary People Front RPF hon nasata in Indian Special Force ho khudnung a hi dan ngo na neyun nasata in thimo anasanu na hi aseina wachun Alpha I Akiloi pi People Liberation Army may leiting noi ho kem jong susina anum dan thupun chun atalangin hitol hon chun Alpha I Lower Council Chairman Lieutenant General Nayan Asomin hinkho anachan to kimarin alunghem pinau thupun jong ahin neon alangkhanin akiloi piu may leiting noi PLA langawang akisukha athi koima umlo ahi dan thusu chun asei nahi alangkharin Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sin media ho hinga thusu obol na chun Hechithil so State Police khatchan pan ala lo dan le agam sunga thil so hi lo dan jong ki hon na tu phun an nei nahi janha jan lang social media chumsu ma kun video ki mo cha hi le Songpi gamsung esmul hoi khomuna sepai hon volunteer ho ma ding atiu to ki manin numeiten na satain anakidin te piun ahin janwai gi langchun Casper gari to ki thun ahung ki tolun numei ho chunga jong khut an hla danu le volunteer pa chu sepai ho khuda kun mi pin atin zo ta lo danin jong thusu akimun ahin ichan ge ya di ham ti chu hechit ahinai pun thilso chule numei ho pan la na lo thing hinam ti wang thusu ki ji chanin het ahinai pun diter ananga photi tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti muntina kuki times anangai jing namite ho zo si na bon chawin sun tin chibei chantin mangpha